Uyu munsi tujye kureba abahoze muri FDLR n'indi mitwe, harimo abatashye nyuma yo gufatwa na M23 ku rugamba, abandi bakirwa na HSR. Inkuru turayihera he? U Rwanda na RDC na Amerika byasuzumye intambwe yatewe mu kurandura umutwe wa FDLR. Abahagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, RDC n'u Rwanda, hamwe n'abahagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Katari, Togo na Komisiyo y'Umuryango wa Afurika yunze ubumwe bahuriye mu nama ya gatatu y'urwego ruhuriweho rwo guhuza ibikorwa by'umutekano GSSM yabereye i Geneve mu Busuwisi, isuzuma intambwe zatewe mu kubahiriza amasezerano ya Washington ategeka RDC gusenya umutwe wa FDLR. Iyi nama yabaye ku wa 15 na 16 Nyakanga 2026 yari igamije kurebera hamwe uko umutekano uhagaze mu burasirazuba bwa RDC ndetse no gusangira amakuru ku bikorwa biri kuba. Itangazo ryasohowe na Amerika rigaragaza ko RDC n'u Rwanda byagaragaje ubushake bwo gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington, harimo kwihutisha ibikorwa bigamije kurandura umutwe wa FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi ku ruhande rw'u Rwanda. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igaragaza FDLR nk'umutwe w'iterabwoba ukomeje kugira uruhare rukomeye mu guteza umutekano muke mu burasirazuba bw'iki gihugu no mu Rwanda. Iyi raporo igaragaza FDLR mu mibare itandukanye, imitwe itatu, abayobozi bakuru nibura 4, abarwanyi ba FDLR yivugira barenga 100. Ishami ryayo rya CRP ryo rikavuga ko rifite abarenga 200 mu gihe Loni n'inzego z'ubutasi zivuga ko umubare wizewe uri hagati y'3500 n'4500. Iyi raporo ivuga ko FDLR yigabyemo ibice bitandukanye by'ingenzi. Ibyo bice ni FDLR, FOK. Iyi mitwe itatu yanahinduye amazina kugira ngo ihishe isano ifitanye na FDLR. FOK yitwa Battalion Jongle, FDLR Rud ikitwa FDPR, naho FDLR FPP ikitwa FPP. Ibi bigaragaza uburyo uyu mutwe wiyoberanya ariko ugakomeza ibikorwa bimwe. Mu mpera za Werurwe muri 2026 FDLR yabanje kuvuga ko igiye kurandura FDLR, ariko abazi iki gisirikare bemeje ko bitashoboka kuko niba ishaka kurandura yakabaye ihera ku bari mu ngabo za leta. Nyuma abarwanyi ba FDLR basaranganyijwe muri Wazalendo mu rwego rwo gukorera mu mucyo no kubazwa inshingano. Muri iki gikorwa impande zose zemeye kureba uburyo hashirwaho uburyo bwo kugenzura no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington. Abitabire iyi nama kandi bahaye amakuru ni intumwa y'umuryango w'abibumbye ishinzwe kubungabunga amahoro muri RDC ku bikorwa byo kwambura intwaro, gusubiza mu buzima busanzwe no gusubiza mu muryango abahoze ari abarwanyi mu mashyamba ya RDC. Banaganiriye ku buryo ibyo bikorwa bifasha kugera ku ntego z'amasezerano ya Washington, cyane mu bijyanye no gucyura abarwanyi ba FDLR no kunoza imikoranire hagati y'impande zitandukanye. RDC n'u Rwanda kandi biyemeje gukomeza gusangira amakuru kenshi kugira ngo habeho gusobanukirwa neza ibiri kubera mu burasirazuba bwa RDC. Amasezerano ya Washington afatwa nk'amahirwe ashobora gufasha kugarura umutekano no guteza imbere imibereho y'abaturage bo mu karere k'ibiyaga bigari. Nahanga dusoreje aya makuru.
ntago turi buharenge, nihagera andi ashoka turaza kuyababwira. Ngira ngo ni byinshi tugenda tubabwira. Aho ugeze kuri umuntu utareka nkunze ukanda subscribe, wandika comment umbwire uko wowe ubyumva, urabyumva ute. Genda bakunda cyane.